Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mambela hi bombisa ririmi rero. Sayicology Madzongo u le ku fumeni kumbexana u le ka xiyimo xo sungula eka swiyenge swa mabulu swa ku xavisa vunanga swo njhe hi ti-iTunes. Loko va hi swi lemukini hi ta swi vona leswaku vunanga masiku lama byi xavisiwa ngopfu ka swiyenge swa mabulu tanihiloko hi swi tiva leswaku hi hanya eka minkarhi ya thekinoloji. Se Sayicology na yena u koti ku va a fikelela eka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes hi ku xavisa vunanga kumbexana hikuva vunanga bya yena byi kumeka byi karhi byi downloadiwa eka swiyenge swa mabulu swa inthanete. Hi ta tsundzuka leswaku eka lembe leri nga hundza na Mr Post na vona va tirhi kahle ka xiyenge xa iTunes ya ku xavisa vunanga, kasi na Benny Mayengani the president na vona va tirhe kahle hikuva vunanga bya vona byi karhi byi chayisiwa eka xiyenge xa mabulu xa inthanete lexi tivekaka tanihi iTunes. Se na hina rixaka ra Vatsonga ha karhi ha hluvuka ku va hi xava vunanga eka swiyenge swa mabulu swa inthanete. Se hi rhandza ku va hi tlangela kumbexana hi hoyozela Sayicology ku va koti ku fikelela ka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes. Album ya yena ya ha ku huma namuntlha, se mina ni vona ingaku i ku boxeketa loko swi fika eka tlhelo ra yena tanihiloko hi swi tiva leswaku swa kalanyana mi kuma leswaku nqambi ya Xitsonga yi kota ku va yi fikelela ka xiyimo xo sungula. Se leswi Sayicology a nga kota ku swi fikelela mina ni vona ku ri ku boxeketa, hi yo mhaka ndzi vula leswaku swa fanele ku va swi beliwa mandla ku va fikeleli ka xiyimo xo sungula. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.